Dobrodošli na još jedan tutorial kako zaraditi Bitcoin. Danas u ovom videoklipu pokazat ću vam šta sve nudi Binance, zašto je Binance najpoznatija menjačnica u kripto svetu, zašto je Binance broj 1, zašto se razlikuje od drugih menjačnica. Ukoliko još uvijek nemate nalog na Binance, ostavit ću vam dole u opisu videoklipa link za registraciju. Nama je najbitnije ovo što Binance nudi, vidite, ovo su sve opcije šta možete raditi preko Binance-a. Tu je veliki broj opcija. Na prvi pogled ovo deluje sve konfuzno i ima mnogo stvari, ali verujte nije uopšte konfuzno, vrlo je pregledno i lepo sređeno. Ove prve kockice, ovo su samo tekstovi. Ovdje možete pročitati sve o Bitcoinu, o blockchainu, kako radi Binance, neke osnovne pojmove u vezi kriptovaluta. Sve je ovo lepo i detaljno objašnjeno. Imate ovaj Trust Wallet, to je Binance Wallet, znači njihov wallet. Dalje, ono što nas interesuje, to su ove opcije. Imamo prvu opciju Buy Crypto. Buy Crypto znači to je ako želimo da kupimo Bitcoin. Ako želimo da kupimo, došli smo prvi put na ovaj sajt, normalno da želimo da kupimo. Idemo ovdje na Buy Crypto i sada Binance nudi više metoda plaćanja. Imamo metode preko bank depozit, znači preko bankovnog depozita, imamo plaćanje karticom, imamo peer-to-peer trading i imamo third party payment, ovo nije toliko bitno. Tako da ukoliko želimo da platimo karticom, imamo opciju credit card, imamo bank depozit. Ukoliko idemo na bank depozit, ovdje možemo vidjeti šta je podržano kao načini plaćanja. Ukoliko živimo u nekoj zemlji koja podržava SEPA, možemo ići bank transfer SEPA, vidite 0 fije i imate ovdje bank card, Visa. To su te dvije opcije koje se nalaze u bank depozit, znači možemo platiti preko SEPA ili preko Visa. Imamo ovdje još neki dodatni servisi sa kojima Binance ima saradnju. Recimo ADV Cash također nudi 0 fee. Ukoliko ste iz Srbije, SEPA nije podržan u Srbiji, samo da znate i ovaj metod neće proći. Dok recimo za ostale zemlje koje podržavaju SEPA, normalno će proći. Imamo dalje credit card. Ukoliko imate neku kreditnu karticu, debitnu karticu, Visa card, onda možete platiti kripto. Ovdje je podržana Visa kartica i možete jednostavno platiti kripto. Ovdje ukucate iznos i unesete broj kartice i buy BTC. Ovo je vrlo jednostavna varijanta, vrlo je praktična. Ja sam kupovao jedno vrijeme preko ove varijante dok nisu ukinuli Srbiju, tako da ja mislim da više to ne može da se kupuje ako ste iz Srbije. Ako ste iz Srbije, imate varijantu third party payment, znači ovo su neki servisi za plaćanje i preko njih može da se kupi ukoliko ste iz Srbije. Imate ovdje Simplex, Banksa, SEPA, ovo su neki servisi što Binance nudi kao treća strana, third party payment, sa kojima ima saradnju. Tako da možete kupiti preko Simplexa i možete kupiti preko Banksa. To je ono ako želite da uplatite direktno sa kartice da kupite. Ovdje unesete iznos i onda vam on preračuna koliko to košta, doda vam malo proviziju, morate platiti proviziju, morate platiti network fee. Otprilike ta provizija, to uzima banka, ono košta oko 10-15 dolara, dok recimo network fee isto tako košta od 10 do 12 dolara, tako da nam sve ukupno izađe oko 30 dolara i nije isplativo ako uzimate neki manji iznos. Primjer radi, ako uzmete 100 evra i onda vam oni skinu 30, to uopšte nije isplativo, ali recimo za 400-500 evra ajde i nekako može da prođe. I imamo još jedan peer-to-peer trading. Ovo je isto način uplate, ali nije preko kartice nego preko nekog od servisa. Primjer radi, imate novac na Skrill ili novac na PayPal i želite da kupite Bitcoin.
To možete raditi preko peer-to-peer opcije. To radite tako, vidite, ovdje imate servis, imate recimo Skrill, evo, kao da berete Skrill, ovo vam nudi svi prodavci koji imaju novac na Skrillu i prodaju kriptovalute i vi kupujete od njih, znači to tako funkcioniše i onda vi kada želite da kupite, pošaljemo direktno sa samog Skrilla na njegov Skrill, on vidi da je dobio i uplati meni kripto. Postoji određeni rizik zato što nisu baš svi prodavci pouzdani, tako da vodite računa ukoliko kupujete preko ove opcije. Ja sam kupao preko Skrilla i sve je uredno prošlo. Za nekih 10-15 minuta je cijela transakcija završena, ja sam dobio kripto, ali kada kupujete obratite pažnju ove što su verifikovani, vidite imate ovdje čekirano kao da je verifikovano ili koliko ordera i koliko ovih naloga je završeno, znači uspješno. Ove što je recimo 49% završio, znači on je već onako sumljiv, ali neki što imaju više naloga oni su sigurni, tako da ako kupujete ili prodajete preko ovog, znači vodite računa, samo obratite pažnju, mada Binance ja mislim da garantuje da tu nema problema, ali eto, čisto da znate. To je što se tiče kupovine kripta, znači to su te opcije. Također možete, i ako imate recimo neki drugi kripto na nekoj drugoj adresi, imate u walletu, imate u blockchain walletu, imate na Exodus walletu i želite da prebacite ovdje direktno na nalog, to možete raditi tako što odete ovdje u wallet, pa imate onda overview, tu vam se pokažu vaši kripto walleti. Za svaku kriptovalutu imat ćete onu adresu. I recimo ovdje ovdje fiat i spot, pa onda nađete primjer radi BTC i želite da uradite depozit, znači da pošaljete sa nekog walleta direktno na Binance, kliknete ovdje na depozit i onda će vam Binance automatski generisati adresu za depozit i onda preko te adrese samo pošaljete i to je to. Znači za adresa za depozit se generiše ovako, samo da berete kriptovalutu i dobit ćete adresu. Dalje, druga opcija je market. Opcija market, to vam je otprilike neka informacija o aktualnim coinima, gdje možete vidjeti šta se trenutno dešava na marketu, koji coini skaču, koji padaju i imate ovdje all i onda vidite sve. Ukoliko želite neki coin da pratite, možete ga dodati ovdje u favorites i kada ga dodate u favorites onda sve te coine vidite pregledno ovako, kao što ja vidim. Također možete i kliknuti ovdje da vas baci odmah na trgovinu, a možete kliknuti i ovdje trade, to vam je otprilike isto to. Kada želite da trgujete, imate opcija trade ima više tih varijanta, imamo Convert, Classic, Advanced, Margin i Peer-to-Peer. Kad idemo na Convert, to je vrlo jednostavno, znači to faktički nije trgovina, ali se ovdje računa kao da jeste. Ukoliko imate neki coin, i primjer radi imate Bitcoin, a želite da ga konvertujete u Ethereum, možete raditi odavde. Unesete koliko imate Bitcoina i onda on kaže idete na preview i onda on kaže koliko je to Ethereuma. I onda vi kažete prihvatam i to je to. Znači to je cijela konverzija. To je znači konverzija klasičnih coina. Možete prebaciti recimo USDT u neki drugi ili bilo šta možete ovdje. Dosta toga podržano. Sve što vam treba, znači upišete iznos i prebacite. Vrlo jednostavno. Ovo je dobra stvar za početnike. Vrlo brzo možete da prebacite iz jednu drugu valutu. Jedina mana što je ovdje malo veći fee nego na klasičnoj trgovini. Kad idete baš na trgovinu, tu je manji fee, imate još neke stvari. A ovdje Binance je to pojednostavio, ali je zato malo stavio veći fee. Nije to mnogo veliki fee, ali je ono čisto
za nijansu je veći od ovog, tako da ja više volim ovaj naš klasičan trade, znači to je ovaj trade classic. Vidite, kada otvorimo ovaj trade classic možemo vidjeti aktualne dešavanje na berzi, trenutna kupovina, prodaja kriptovaluta, šta se trenutno dešava, možemo vidjeti grafik kako se kretao neki coin, znači kako se kretala vrijednost tog coina. Ovdje sa desne strane je spisak coina, ukoliko nas nešto interesuje možemo vrlo brzo pronaći, primjera radi BTC. Sad nam je otvorio BTC, vidite možete pronaći BTC, ETC ili bilo šta god nam treba možemo ovdje naći. Sa lijeve strane se nalaze trenutno aktualna dešavanja, kupovina i prodaja, i ovo u sredini je cena, aktualna cena ovog coina. Ukoliko želimo da kupimo neki coin imamo dole opciju buy, imamo sell. Mi smo odabrali ovdje BTC USDT, cijena ovog BTC je recimo ovoliko i mi možemo da kupimo, evo kliknite ovdje na spot ako vas slučajno prebaci ovdje. Prije nego što kupimo, vidite ovdje trade, imate classic, imate advance, imate margin. Ova tri trade su faktički isti tradeovi, isto izgledaju, isto je ovako sve crno, isto je, samo što je razlika classic trade vam nudi samo ovaj spot. Kod mene je iz nekog razloga prebacio na ovaj margin trade, ali i ne mogu čak da ga otvorim. Ali vama će otvoriti vam ovaj spot sigurno, zato što prvi put. I to je to, i onda možete da kupite i da prodate. Kako znači da kupimo, znači ovdje kucamo iznos bitcoina koja želimo da kupimo, on ovdje kaže koliko to košta, idemo buy BTC i onda kupimo, i to je to. Ovdje se napravi dole order i kada recimo bitcoin bude ta cena, ovdje će da bude izvršen i vi ćete dobiti novac, sve to direktno u vaš wallet. Vidjeli ste na početku ovog videa wallet. Možemo dole ukusati čak koliko imamo par, recimo imamo $100 i on kaže za $100 možda dobijete ovoliko. I možemo ovdje staviti i neku drugu cijenu, znači ne moramo po ovoj cijeni da kupimo. Možemo da kažemo kada bude 45.000, ti onda kupi recimo kupi za 100 € i to je to. Prodaja se vrši po istom principu, znači isto tako ukucate. Imate ovdje market, stop limit, ovo su neki napredni orderi. Znači za početnike preporučujemo taj spot limit. Imate i ovaj market, ovdje se odmah izvršava, ovdje ne čekate ništa, a ovdje recimo čekate, malo se čeka. Mada po meni je bolje ovaj limit zato što malo je jeftinija provizija nego market. Jest ovaj market instant i da ne razmišljate, ali ja recimo volim preko limita. Vi možete probati kako vama odgovara. Ove druge opcije znači neću otvarati pošto je to isto. To je taj cross i margin. Znači margin trgovina na margini. Ovo je visoko rizična trgovina. Trgujete otprilike sa onim što nemate i preporučujemo samo iskusnim korisnicima da se bave ovim. Ukoliko ste početnik onda kliknete na ovaj klasik i samo ovo možete. U nekom narednom videu ću vam objasniti detaljno kako se sve ovo koristi, kako se gledaju ove svećice i kako još neke stvari znači vezano za trgovinu. Sada je ovo samo informacijni video. Imamo ovdje derivati. Derivati to je otprilike, to su neka klađenja kako se meni čini. Ja nisam mnogo analizirao ovo, ali ovo su neka klađenja. Ukoliko da se kladite u cijenu bitcoina u nekom periodu i nešto slično, imate ovdje battle. Ako recimo pogađate cijenu da će da skoči ili da padne, short long, ovo su visoko rizični projekti i ne preporučujem da se igrate s ovim ukoliko nemate nekog iskustva. I posljednji deo finance, moj omiljeni deo, decentralizovane financije, najpoznatije kao DeFi, čuli ste za DeFi, to je decentralizovane financije, ovo menja banke
Preko ovih opcija možete raditi sve što radite u banci, dobijati provizije, dobro, osim ovo kopanje, dobijati provizije, uzimati kredite, sve to možete raditi preko ovog Finance-a. Prva opcija je Binance Earn, ovo je zarada od kamate, znači dobijate kamatu na vaš novac. Primjer radi, imate nekih 1000 evra, neće da trošite, stavite negdje na štednju i dobijate kamatu. Ukoliko imate ovaj USDT dobijate 6%, ukoliko imate BTC dobijate 1%, pa sad imate više vrste te kamate, imate ovu fleksibilnu, imate fiksnu i imate rizičnu. Kad idete na fleksibilnu, to je najmanji procenat, ali možete dići bilo kad vaš novac, prebaciti ga bilo kad, dok recimo ovaj fixed je zaključan na određeni period. Primjer, zaključate na 90 dana, dobijate veći procenat, dobijete 7% recimo na 90 dana i onda morate čekati 90 dana da bi mogli da dignete. Ovdje dobijete još veći procenat. To su neke fiksne, pričat ćemo i o tome u sljedećim klipovima detaljno. Imate high risk product, ovdje mora dosta da se dobro zaradi. Također je zaključeno na određeni period, recimo ovaj DeFi. Imate čak, ovo nije zaključeno. U svakom slučaju pričat ćemo o tome u narednim klipovima. Imamo Binance Pool. Binance Pool, o ovom smo pričali u prošlom klipu, znači pričali smo kako minovati i kako podesiti Binance Pool. Možete minovati Ethereum, možete minovati Bitcoin Cash i ostale valute. Ukoliko niste pogledali naš video kako podesiti minovanje na Binance Poolu, možete pogledati. I imamo dalje, imamo Visa Card. Ovo je odlična opcija za Binance. Binance nudi Visa karticu. Možete naručiti Visa karticu, dizati ove kriptovalute preko bankomata, plaćati u radnjama i naravno dobijati 8% cashbacka na svaku kupovinu, što stvarno nije loše. Nažalost u Srbiji nemamo opciju da naručimo ovo Visa karticu jer Srbija nije podržana, ali u drugim zemljama u Europi i u svijetu možete naručiti ovu karticu, veoma korisna stvar. Crypto loans, ovo su krediti. Što bi uzimali kredit od banke, išli u banku, kada jednostavno možete uzeti kripto kredit. Recimo, kaže treba mi 10.000 BUSD, znači to su otprilike dolara. Onda on kaže ubaci kolateral ukoliko se nešto desi, ti kažeš ok, za koliko vraćaš, vraćam za toliko i toliko dana, provizija tolika, kaj je priče, i to je to. Znači nema čekanja, nema žiranta, nema gluposti, znači jednostavno, vrlo jednostavno, kome trebaju krediti može da proba preko ove opcije. LiquidSwap, posljednja opcija. Ovaj LiquidSwap, to je neki bazen likvidnosti, ulažete ovaj bazen i dobijate proviziju 11%, 13%. To spada u Binance Earn, znači u Binance Earn možete naći ovu opciju. Da ne znam što su ga izdvojili ovdje, to mi nije jasno, ali dobro. Možda hoće da malo popularizuju. U svakom slučaju to isto spada u pasivnu zaradu. Eto, to bi bilo to o Binance-u. Prošli smo sve ove opcije. Vidjeli ste šta Binance nudi, znači kupovina, prodaja, marketi, tradovanje, klađenje i financije, zarada, pasivna zarada, kopanje na bazenu, krediti, uzimanje kredita, sve ovo Binance nudi. Znači velika platforma nudi veliki broj usluga. Slobodno morate da se registrujete, da probate, da vidite kako vam se čini, kakav je vaš utisak. To je bilo to u ovom video klipu, prešli smo neke osnovne stvari u vezi Binance-a. U sljedećim klipovima bit će još malo više detalja o pojedinim opcijama. Ukoliko vas interesuje nešto da snimimo, kako se nešto radi, kako se podešava, pišete dole u komentarima.
i naravno like i subscribe. Vidimo se u narednom klipu. Pozdrav!